Nekada su ovih 5 svirača za stolom sjedili zbog teških pregovora uz povišene tonove i nervozu. No danas potpuno drugačija slika. Ministar Čobanković i vođe seljaka obilježili su manifestaciju pokladnog jahanja u Retkovcima uz dobro raspoloženje i piće. Tomislava Pokrovca upitali smo kako mu je uspjelo dovesti ministra na ovu manifestaciju. Kako mi je uspjelo? Kada čovjek nešto voli, kad čovjek se poveže, ima krug prijatelja, onda je neuspjeh, to je uspjeh neupitan. I mislim ovo danas što možemo ovdje pokazati, što smo pokazali, mislim da je nešto jako lijepo i želimo da ovo ne bude rijetkost, nego da svaku iz godine u godinu da bude sve bolje. Ministar Čobanković kaže prisjetio se djetinjstva i raduje se skorom pokladnom jahanju u svom rodnom Iloku. Zajedno sa nekoliko desetaka konjanika zaputio se, ne doduše na konju, već zaprežnim kolima, iz Retkovaca u obližnje Prkovce u dugačkoj koloni, a ona se svako malo zaustavljala u dvorištima kako bi se počastili hranom i pićem, kako običaj i nalaže. Broj konja ovdje danas pokazuje da smo uspjeli u organizaciji, slažu se i domaćini i gosti. U pravilu konji se danas drže isključivo iz ljubavi, iz zadovoljstva, da mogu se zabaviti, da mogu jahati i da mogu uživati sa konjima, ali ta ljubav iziskiva i dosta, rekao bi, truda, troška i svega ostalog. Konj više nije radna životinja da služi u poljoprivredi za obavljanje određenih poslova. Konjanici su se po dolasku u Prkovce okupili na tamošnjem igralištu. Sve ih je okupila prošle godine osnovana udruga. Lani smo imali jedno probno jahanje, nije bilo pokladno ili nisu bile poklade. Evo vi kao mediji bili ste, isto ste to popratili. Isto je bilo odlično, bilo je super. Evo danas smo pokazali jednu novu snagu. Pa to vam je više onako druženje i zabava. Navečer bude kad je večera, onda se pije. Bolje ovako po danu ili kad padne mrak? Po danu je dobro kad se jaši, onda se zafrkavamo i to. A navečer isto. Pa poklade, to je tako vrijeme. Kao što kaže i pjesma, i ludi su dani. Nakon obilaska mjesta uslijedi pokladna zabava do kasnih večernjih sati. Barem na jedan dan teška pitanja hrvatske poljoprivrede nisu u prvom planu.